کۆمکوژیên botan û xerzanê du 1820-1839 bi têkçûna Saîd Begre weke ku Osmaniyan hêvî dikir berxwedana Kurdan ji holê ranebû. Di navbera Mûş û Hazoyê de heremeke çiyayên bilind hebûn ku heta niha leşkerên Tirkan heya artêşa Reşîd Paşa jî nikaribûn bikevin hundir. Heremeke asê bû ku tê de çiya zozanên bilind hebûn. Çiyayên herî bilind ên deverên Sêrt û Mûşê li wir bûn. Berfa ji serê wan çiyayan 1000 heta 2000 metreyan da diket ji êr. Ji vê derê re digotin xerzan. Li vir gund zevî, dar û rûbarên dewlemend tijî bûn. Gundan bac nedidan. Osmaniyan jî nikaribûn niştê cî bi zorê bibirana leşkeriyê. Osmaniyan amadekariyên gelekî girîng pêk danîn ku çiyayên xerzanê bixin bin desthilatariya Stenbolê. Li gor Moldke, Kurdistan ew 3 sal bûn carekê din dîsa ketibû bin desthilatariya Tirkan. Ev welat ev 3 salin dîsa di bin desthilatariya Tirkan de ye. Lewma min hew da li ser rewşa vî welatî agahiyan kom bikim ku Kurd ez bi hemiyan re axivîme ku ji kîjan Çînî dibe bela bibe ji 2 tiştan gazinan dikin. Yek berhevkirina bajê û hildana leşkeriyê. Bi dîtina min pêwîst e ku li vir bi kurtî ravekirineke pêkirin ji ber ku hemû parêzgehên împaratoriyê yên mayî jî van gazinan dikirin. Kurdan berê tu bac nedidan. Di pevçûnên bêdawî yên di navbera eşîran de diqewimînin rê nedidan ku ew zeviyê xwe biçînin û bidirûtin, gundê wan dihatin wêrankirin û li hemberî tu hêzê serî nedidewandin. Tu hêzek biyanî nedipejirandin. Bes piştî kirinên me êdî niha di nava eşîran de aştî serdest e. Ev rewşa ji ber şertê yekem ê jiyana şaristaniyê ye jî pêkanîna bacên ku ji dewletê re têne dayîn pêk hatiye. Elbet ev pêşketina ber bi qenciyê ve tê dîtin. Mehmet Paşayê Piçûk bi tevî leşkerên xwe ber bi dilê Kurdistanê ve diçû. Serfermandar Hafiz Paşa jî bi şêwirmendê xwe yê Alman Moltke ve 19 alayên süwariyên taybet çend sit pêya bi sedan cerdevanên ji Kurdan hildide û diçe Xerzanê. Bi kurtasî bi tevahiya 3 topên giran 3000 artêşeke Osmanî berê xwe didin Xerzanê. Her wiha derê de begê Şêrwan ku kelêha wî li Rojdatê Xerzanê bû, Paşayê Mûşiyê ku ew jî Kurd bû û heta walî Erzeromê jî bi leşkerên xwe ve tevî vê hêza Osmaniyan bûn. Li gorî texmîna Moltke li hemberî wan 30,000 Kurdên bitifing hebûn. Lê di nava wan de ne yekêtî hebû ne jî serkirdeyekî wan ê çalak hebû ku di tevgera berxwedanê de hêza mayîn de bide wan. Roja çarê pûşbera 1838-an Moltke û Hafiz Paşa di rêya Xerzanê de bûn. Moltke di heman demê de bajarê Sêrtê jî dibîne. Çawa behsê dike beriya wan Reşîd Paşa bajar rûxandiye hê jî bajar xirabe ye. Tê de avahiyeke rêk û pêk nemaye. Du caran 24 saet derbas bûn ku me ancaq karîbû artêşa xwe ya piçûk û keriyên xwe derbasî hemberî Çemê Dîcle bikin. Di vê navberê de ez çûm Sêrtê. Ew bajareke çiyayî û xweş e. Lê ji ber şerê dawîn wêran bîye. Çend saet şûn de em gihîştin kêleka avekê din. Jê re digotin ava Êzîdxanê. 300-400 gavan fire he lê kêm diherike. Min xwest em li vir nesekinin. Bi her awayî pêş de biçin. Di hewldana yekem de avê hespê min bi xwe re kaş kir. Lê piyê min heywan dikarîbû li erdê bigiriya. Bes me saetek şûn de devereke guncawtir dît. Hemû leşkerên piyade derbas kirin. Bes ew heta singê xwe di nava avê de man. Me top bi tevahî derbas kirin. Ev dever
بقاسی 800 متر جا آستا دریایی بلندتر بو. لی دیسا جی ام درباس بون. جور پیده ام بمه شکی کرد بر به باجار دجمن ای بناوه هزوی وچون. سبه ام بون دو بش و به بالداری مشیان. اگر کو تشتکی ببیا می او توپاران بکرانه. دوی نابره ده باجر ده تنه هن مالباتین فله ما بون. تواهی کردان جباجر رویا بون خسپارت بون چیایان. ارتش عثمانی و هفکارین و روزا 8 پوشبری لهمبر هزو چادرین خو ودگرن. پشتی کشف لشکری یا کجالی مفت که وقتی پیکانین هدی شر لهمبر کردین خرزانی دست بیدیگه. آروژ کشونده ارتش عثمانی 2 میلیون و جهازوی بر به هرما شیروان ودچن. درده چندین گندان دشویتینن. لنزیک شیروان ملی حافظ پاشا دکه و کوزیکا کردان. هجماره که زیده لشکرین عثمانی تین کشتن. بس چوا کو ملت که بحثی دیگه دما کو ملی وی خودگینه حافظ پاشا دبینه کو حافظ پاشا دروشه کی خراب دایه. کردین پاپوری لسربان خانین خو گله هاندرشینن حافظ پاشا و جیره میدان دخوینن. گازیویت کنده بیجن که نزیک ببه ام تجیب کجن. بس پشتی دور پیش کرنه که دریج و توپارانه خطا پیشین یا کردان دشکه. لشکرین عثمانی وکی گورین هار دکیون نوا گند. چندین کرد دمالکی ده حتی دوی لبر خودتن تسلیم عثمانیان نابن. دوی نابره ده لشکرین عثمانی گند تالان دکن. کی درد که و پیشیوان لیدخن به سنگویان واند کجن. حافظ پاشا جی درد که و سرگریکی بلند به زوق و صفا وان کرنین هوانه به بالداری تماشه دکه. داویده تنه مالک ما بو و به هیوی باوی هری دجوار بقاسی 4-5 ساعتان لبر خدا. آقای گند به ظلام خوره دوی مالی ده لبر خدا دان. جهندور بر به دروه و جدروه جی بر به هندور و ده همان قلین پنجری آنده گل باران ده دومیا. دوی ناوری ده از چوم جم حافظ پاشا. ویل سرگرکی بلند لشهر تماشد کرد. لشکران جره تالان و اسیر دانین. جن و میر ببرینین خوین مش زاروکین جه هر تمنی حتی ین هی شیر دمیتن سرو گوه جیکری که گوه آنجی سرین جیکری بانیانا جه پاشی بینجی یانجی 100 قروش خلات دگرتن. بجیش که آلمانی حوالی من مهل باخ برینین گرتیان شوشتن بقاسی کج دستی ویدهات درمان دکر. ایشا بدنگ یا بریندارین کرد غیرنا جنان یا بی هیوی دیمنکی دلشکستی چی دکر. یا هری خراب جی اف بو. بی روشن وها خراب چوا مروف دکاره لچیایان لهم برگلکی شهر بکه. واندایی ما نهندکن. ددما ایرشی ده من محمد بی و محمد پاشا لهری پیشی دید. حسب محمد پاشا هات گله باران کرن. دوترا روژه بهنا خواده. روژه دل لشکرین ما دیسا دچیایان ده به پیش وچون. به هجمار کرد اسیر گرتن. من نکاره بو بیشتر وی تفگره به مجبر کو او چند روز بون از نخوش بوم. لی به هزا خویا دوی دیسا برافیم پاشا را من کاری به موارگی همه لشکری یا لدروی چیایان. والحاصل چند روز شونده شر قدیه. ایدی هر کس افیا خود خوازه. چافکانی سرکه یا برخدان یا کردان در سوان حتی جلشکری برای کو پیک بو. عثمانیان نکاره بو برای قانونی کردان جخره بکرانه لشکر. لگوری قانون عثمانی یا سال 1830 دوی زلامان به موچیه کی پر هندک جبو دمدریجی کی ندیار ج دولت را لشکری بکران. افجی دهات وی واته کو زلامی کو بچو لشکری ایدی نکاره بو وگریا ولاتی خو. هر وها تفلیبون ارتش عثمانی دهات واته مرنه. دهات واته برچیبون و نخوشیه.
هرچی قاسی ارتش عثمانی لهمبری کردان دهات نوجنکرین جی به حالکی پر خراب ده بو. مولد که دوی خالیده دیدبارین خواه دهانی زمان. دوی مجارا معاشین لشکر نچارج بو دولت گرینگ به. لورا اف معاش پر هندکن. اف لشکر به دجواری شاردکن. هرچند دوی شریده باوریوان یا بقدری و شهوات طالانه یا که تجاری هیزا خواهنده نکربو که جسرت وان ده حجاند دیسا جیج بر که دجمن ازدیان بون به تینک و به دوش شرد کرن. امورین ما نباش بون. لی هوا نرم بو. 333 لشکرین ما یم بلنگ تازی به پیلاوین خواهین قلشی ده دستی خواده گرده بون. به مشک دجوار هاتبون خرزانه. لسر ریوان چایم بکیور و چمین به هجمار هبون. ددما شرده لشکرک همی جلو برگین خواه تیوی کوپی خواه لپشت خواه ده پیچاندن. کجلاشی خواه بیتر جلو پیلاوین خواه ده پارستن. تفنگن ده سیوان ده خرابن. کیم راست نشان دگرن. لشکر به هر آوی هدف ناگرن. دما ایرش لسر گندن کردان دهات کرن من دید که چاوشک گله لعصمان شین تباراند. هوال من گوت تو آویتی کدری و برسف دا دجیتا جاره کدن ده همان آلی ده گله آوید. بریندار ما پرن. راسته که ما پرانیوانج بر گلین خواه ینکو جسد پشتا مفتا هاتن و بسیریمه ده دبارین بریندار بون. بس جبر تالان خوارنن ما پرن. گرین مزن بزن و بزن کردان لپیمتین. دوه برنج و آرد دینن. تندرستی ما باشه. دده ما رشید باشده دور پیش کرنا کلیه که کردان ده 3000-4000 کسان جبر نخوشی جیان خوش دسته. لین نها دما حافظ باشده یک لشکری مجی نخوش نکد. روزا 25 پوشبر 1838 سرورکی آلمانی دن ابن ناو مولباخ لچین خرزانه به حافظ پاشا را هفدیتنه کی پیکتینه. مولباخ شحافظ پاشا دخوازه اوهن ریبازین خواهین هویتی ین لهمبری کردن خرزان و بوتانه بچکی نرم بکن. مولباخ دبیجه کیجان لشکر عثمانی گوه و پوزین کردان ین جکری بینه شحافظ پاشا دراوان واردگره. افجید به سدما هن کرنن نباش و شاش. چه آمولد که بحثید که لهمبری وان گوتنین مولباخ چقاس ده سری ده حافظ پاشا روی خاطرش بکیجی ده داویه ده بریر ده گوه بده وان گوتنین شورمندین آلمان. لوما چند روز شونده گازی روبر آقاین کردان دیگه بوان را رودنه. لباس نه کرد جسوزن حافظ پاشا باوردکن نجی حافظ پاشا باوردکه کو کرد و لهمبری ویساری رانکن. وکیدن به سدان آقا مختارین گندن هرمه جوخه قد سوز و پیمان حافظ پاشا باور نکربون و نه هاتبون هفدیتنا پاشیجی. پاشا دخواست لهمبر وان گندین کو نه هاتنا حضوروی اپراسیون لشکری یندن لدارخه. بس لهرمه لهمبری وی آستنگیه کی درکته بو هوله. امین پاشا حاکم موشه کو بخوا کرد بو و جعشیر خویتی بو ده پرگالا عثمانی ده اوجی من حافظ پاشا خودی ارکا فرمی بو. لوما او کردن خرزان و بوتانه ینکوش بر ظلم حافظ پاشا رویه بون خواست پارته بون امین پاشا. جبرویه که حافظ پاشا نکار بو راست ارتش خباجو تا سر دشتا موشه و لهمبر امین پاشا راست شر بکرن. دیسا جی چند روز شونده حافظ پاشا لهمبر گلی پاپوری نزی شیروان امری چراکی لشکری آبرفره دده. به صدام کردان قتل دکه. وکه همی پیواجوه شهد وی کمکوژی دیسا مولد که یه. گود نامه که خود بحثا وی کمکوژی دکه. تفگره کدن یا لشکری پیویس بود. 14 یکینه این لشکری گلک میلیسین کرد هاتن شاندن که هر آلی و گنده که لسر گریکی پر آسیه دور پیش بکن.
لشکر پنه ساعتان ده هلکشیان سر گر و دوی نابری ده جوان لشکران 16 حب مرن. در دورا 6 سیجی بریندار بون. جنان جی گوله لشکری مرشاندن. بله جنین کرد جی لهمبر لشکران شرد کرن. حیا جنه که کرد به خانچره لشکره کشته بود. دما لشکرین مگیهشت بون جور او لشکرین هرس بوی هر کسی گل برخواد دا گل باران کرن. او روش لوی گندی نزدیک 400-500 کرد هاتن کشتن. نزدیک 5 جنجی وکی دیل هاتن گرتن. دما وگره ده اف جن دچم ده خنقی بون. پاشا نخواست ام تبلیوی اپراسیونی ببن و دوی از قبول بکم که اف یک جمره پر خوش بوش برکو اف شر قريج نه هجای دیتنا میه. من جوی شری به تبعی نفرت کر. بله پشتی ویران کرنا گند لگل به هزاران سوالان 600 دیل جیانی. نیوی دیلگرتیان جن و زاروکی وان ای بچوک بون. گله یکی لزاروکی که 6-7 سالی کتبو. ما گله جبرین وی درخست روشوی خطره. لی به احتمال که مزن اوی صعب مینه. جنین بریندار هنه. لی یا راستی زاروکیم به برین سنگویان هنه. او رونهیه که تال ده سروی اپراسیونه. شوا بوری ساعت ده 5 ده وان بلنگازین کجا ترسی جمشا دریج وستیه بون هی باریه که نان ندانه وان. جخواه نان جبو لشکرم پیوسته. پیشتی وی اپراسیون لشکری یا تیرمه ها سال 1838 حافظ پاشا ادی جخرزانه درد که و بری خود ده هرما در دور بحروان جاین جول مرگی و مکسی. حافظ پاشا حول دا میری مکس و حقاری به سرانسر بشکینه. هر وها زختن سر شریف بگی میری بیتلیسی و برایوی امین پاشا گرانتر بگی. در انجام تفگیرین لشکری ین عثمانیان ده گوش سرهلدانه که برفره آکردین کردستان ده ترسیان هر وها میرین جزیر و بوتانه اینکو بدنگ مابون به تو آوای لبرخوانه دادن. حافظ پاشا بسر کد. حافظ پاشا ده سال 1839 ده دماکو ارتشا خدیوی یا مصر بر به باشور روجاوای کردستان و لنزی به پیش وچو اف اپراسیون لکردستان راوستاند. دوی نابره ده دستور تنظیمات یا به نوه گلحانه حتی همایون سال 1839 که آرمانجا و گوهرین و وحساس کرنا تباهی جیان سیاسی، اداری، آبوری و جواکی یا امپراتوری بو حد اعلان کرن. لی باندوراوی یا هری گرینگ ده جواک عثمانی ده آفراندنا نفشه که جه سیاست مدار و نویسکاران آبناوی نفشه تنظیمات بو. اف سیاست مدار و نویسکارین که دشی بیان هف دو هر چند پرسپکتیوین وان نه روشلاتی بونجی گلک جران هفوده بو دورکتنا جکف نشوب و اساس اسلامی توان برد کرد. خالا وکهویه گلان که ده فرمان ده وکی پیوانا روژاوایی بون و ناوندی بون بتوندی هاته دستی شاکرن ده تئوری ده وکهویه مسلمان و نه مسلمانان ده خدا ده حواند. ده چارچوبه وی خالا تئوریک ده الوزیه ده نبرا میرین کرد هرچند اویدی نمیر بون لبرچاوه ده سلطاریا ناوندی عثمانی ایدی کارمن بوجی و ملیک نستوری ین لهرما بوتان و حقاریه که به باندورا میسیونرین اوروپای پر توش دجوار. وان روزان میری جزیره ی نافدار بدرخان بک اکو چندین اپراسیون لشکری ین حافظ پاشا ده لهمبری کرد مسلمان ازیدی ین برخودر علیکاریا دولت عثمانی کربو و به صدان جنین ازیدی دیل کرده بو به تندی ایریش نستوریان کربو. امیدی ببینن که میره کی کرد به نام بدرخان بک و مالباته که به نام بدرخانی ویدی د دیروکا کردستان ده پر به باندور ببن. لیبل گلو در راستی ده کی بو اف بدرخان بک؟ میرنشین جزیره بوتان اکو به 100 سالان لهرمه بهیز بو جالی مالباته که به دهات بره برن که خواهد گو هستن خالد بن ولید یه فرماندار سردما پیغمبر اسلامی. هر وها میره کرد ابناو بدرخان بگی ده دیروکا و میرنشینه و مالباتی ده خودیجیه کی تایبت بو.
د سالên 1800 de di siyaseta herêmê de cihekî giring digirt. Wî di temenekî ciwan de mîrtiya mîrnişîniyê girt û di warê îdarî de rêzeke reform pêkanî. Bi demêre rêveberiya xwe xurt kir, bawekî otorîter dest bi rêveberiya herêma Cizrê kir. Serkeftina wî ya herî mezin ew bû ku eşîr û mîrekiyên belavbûyî û serhilder dibin serweriya xwe de civand. Di dawiyê de Bedirxan Bey karîbû êdî desthilatariya xwe di nava mîrnişîniyê de bi temamî ferz bike. Reformên ku wî di warê leşkerî û aborî de pêkanî qedrê wî di nava axayên Kurdan de zêde kir. Mîrnişîna Cizîr botan kir navenda cazîbeya herêmê. Di ser de jî wî giringî da tekiliyên bi pêkhatiyên bi gelê ne Müslüman yani Ermenî, Nesturî û Asurî re yên ku li herêma Cizîr bedînan û botan dijiyan. Her wiha di warê îdarî de gelek wezîfe dawan. Bedirxan Bek ê ku bi dewleta Osmanî re tekiliyên baş çêkiribû, bi hikûmetê re polîtîkaya aştiyê dişopand. Bes di şerê 1828 û 1829 ya Osmanî û Rûsyayê de bi nehîştina desteka leşkerî ya ji İmparatoriya Osmanî re cara yekem li hember Stenbolê helwesteke dijber nîşan da. Lêbelê wî paşê dev ji vê helwesta xwe berda û bi Sultan Mahmûd re ku hewl dida li Kurdistanê operasyonên leşkeriyên qirkirinê pêk bîne û navdar û mîrên li herêmê bi dest bike, wan re bû alîkar. Di navbera salên 1833 û 1839 de bi leşkerên xwe mil da dewletê. Bedirxan Bek jî bi vê siyaseta ku dimeşand wekî mîrên din ên Kurd ji tasfiyê rizgar bû û bi bidestxistina hêzeke giring ji vê pêvajoyê derket. Ji ber siyaseta xwe ya dewletparêz, jaliyê Osmaniyan ve xelata paşatiyê wergirt. Ji ber vê yekê bi zêdekirina piştgiriya dewletê ya li desthilatariya xwe li herêmê hêzeke giring bi dest xist. Li herêma Nîzîpê di 22 pûşbera 1839 de Hafiz Paşayê ku ew çend sal bû bi hezaran Kurd bi awayên hovane qetil kiribû, li hemberî artêşa Misrê ya nûjen di nava 4 saetan de seran ser têk çû. Artêşa Misrê ya dibin emrê Xadîv İbrahîm Paşa de êdî berê xwe da paytextê. Gav bi gav ber bi Stenbolê veçû. Di vê naberê de Sultan Mahmûd ê ku li ber zikratê bû mir. Dewsa wî Abdulmecîd bû Paşayê Osmanî. Her wiha serkeftina Misrê ya li hember Osmaniyan bi dilê dewletên Ewropayê nebûbû. Heman rewşê li ser Kurdan her wiha li ser gelên bindest ên ku dibin mêtîngeriya dewletên Ewropayê de bûn bandor dikir. Lewma İngilîstan, Avusturya, Rusya, Prusya yani Almanyayê biryar dan alîkariya dewleta Osmanî bikin. Lewma di sala 1840 de li Londrayê bi rayedarên Misrê û yên Osmanî re rûniştin, di navbera her du aliyan de peymanekî aştiyê li darxistin. Piştî têkçûna şerê Nîzîpê yê di sala 1839 de ku Bedirxan Bey bi hêzên xwe ve beşdarî şer bibû, İmparatoriya Osmanî li Kurdistanê û Mezopotamyayê heta Sûriyê wendahiyên giring dan û serweriya wê ya siyasî li herêmê gelekî hate hejandin. Rewşa hêyî ya ku derketibû holê li herêmê ji bo Bedirxan Bek destpêka derfetekê nû bû. Bedirxan Bek ê ku heta wê rojê bi dewletê re siyaseta aştiyê dişopand, ji rewşa hêyî ya hikûmetê sûd wergirt û dest bi polîtîkayên ku bandora wî li herêmê zêde bike kir. Ji bo vê yekê wî eşîrên bihêz ên ku di navbera salên 1835 û 1838 de di dema operasyonên qirkirinê yên Reşîd û Hafiz de ji hev bela bibûn, li dora xwe civandin. û ji bo ku nakokiyên di navbera eşîran de hebûn ji holê rabike jî gelekî hewl da.
و هن کانزاین مادنه یه نو لهرم خسته مریده و رزکه رفورمین کو دی جیانا آبوری یا لکردستان جنوب زندی بکه پیکانی. پرگاله که باجی یا کم کجبری عادلتر بو پیکانی. هرما جزیر بوتان کر ناونده که ترانسیت یا دنابر اوروپا و آسیایه ده. دورا سروری و باندورا بدرخانبک حتی آمده وانه، سابالا، رواندوز، سیورک، سرت، سینجار یعنی شنگال دریج بو. بیشتی آرام کرنه هم بو یران و به حسانی هم دورین لنز موسولی ورمیجی داگر کر. بدرخانبک تکانه میره کرد بو کو کاربو بشی که مزن ای کردستان جاره یکیمین بکه بن حکمداری خواه. بس ددمه کنده ویجی خطایی که دیروکی بکرا و ایریش نستورین خریستیان بکرا. به وی شکلی همه ببیشه همی دولتین اوروپای ده ببونا دجمنی نوی. هر وها اف دولتین اوروپایین سردست و بهز ده لسر دولت عثمانی جی زخت چی بکرانا داکو او جاره کدن به تندی لکردستان ایریش بدرخانبک بکه.